مجھے آقا جو فرمانا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حبیب کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا پیا تمام محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابرکات شفاعت ہوندی انہن جے لائے جے کے وڈن وڈن گناہن میں پھاتل ہوندا، یعنی یہ کھڑی سمجھ جا جو نام اعمال نیکی وارو دفتر بالکل بند تھیو پیا ہوندو، کاب چنگائی کان ہوندی انہن جی نیکی جے پاسے میں ہکڑی نیکی بھی کان ہوندی، رگو گناہ ہی گناہ ہوندا پر گناہ بھی کبیرہ گناہ ہوندا۔ مصطفیٰ فرمائن تھا مجھے درت ایندا ماں سفارش کرے جنت دے وٹھی ویندو سان۔ مشہور حدیث پاک ہے مجھے پیارے آقا جی پان کریم علیہ السلام ایک صحابی کے فرمائے ہو تو اے مجھا پیارا صحابی ونی ماں ان کے بدھائے سے چھا چواں من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، جہ بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چواسو جنتی ہے۔ ہونا صحابی چو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، سائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چونا آرو توڑے زانی ہو جے توڑے چور ہو جے، پان فرمائے تھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، توڑی چورا توڑے زانیا، وری بیہر چاہیے یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، توڑے چورا توڑے زانیا، پان فرمائے تھا توڑے چورا توڑے زانیا جے بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چواسو جنتیا۔ ٹیو دفعو جمر صحابی چے پان فرمائے تھا تجھے نک کے مٹی لگے تو کے کس کہڑیا مجھے اللہ مسا وعدو کہوا مکھے ایڑو تک کلمو رب نصیب کہوا، ان کلمے جی برکتا جے کو بھی بھری دو ان کے خدا تعالی جنت نصیب فرمائیں دو، پر ان جلا شرطات ایمان سا دل سا محبت سا بھروسے سا عقیدت سا، وہاں بن جو پاسے بھروسو ہی کونے دیوبند جو بھروسو ہی کونے، ہی تاجن سا کے نمازو چڑھائی دو روزہ چڑھائی دا حج چڑھائی دا زکاتوں تبلیغوں چڑھائی دو مدرسن میں پڑھایوں تا یہ سا کے گالیوں چڑھائی دو، اسی چوتھا ڈو کو چھڑائے نہ چھڑائے اسا کے مدینے وارو سائیں چھڑائی دو۔ بٹائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا مانک مٹ سدوں میں اوندا ہی میں سوجرو حشر ویل حساب جے چھڈے نہ ویندو میں پو ساریوں صدقندو میں مجھو کو یار لکے چدھڑی۔ بخاری شریف کھول ملا مجھے پیارے آقا فرمایا ہوا رب کریم مکھے جو تو بن گال مجھے کا شے وڑی سا کھڑ بند گال ماں جیکا شے وڑی سا کھڑ مجھا مٹڑا رب چھا تھو نی اللہ تعالیٰ فرمایا بنا حساب جے ادھ امت تہنجی جنت میں بنا حساب باقی ادھا سال لکھو کم سے پو جن جا چنگائیوں ہنجو تن کے موکلس جنت رے بھائی جن جی چنگائی نہ ہوندی تے کے وری حساب کتاب سمجھو تھا نا صحیح لکھو کر سودو کر ہکڑی گال ہے ادھ امت تہنجی بنا حساب جے جنت میں باقی ادھا سال لکھو گے ہکڑی گال ہے بی کہ بلا رب کیڑی بی تو بدھائی رب العالمین نے فرمایا بی ہا گال تھی بلا ادھ جی گال کھڑی تا چھجوں شفاعت جو اذن تھو جائے تہنجی مرضی چھا تو کہاں شفاعت جو اذن تو کھے تو جائے تہنجی مرضی۔ حبیب کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا مجھا رب ادھواری گال ٹھے کان تھی مکھے شفاعت جو اذن عطا فرمائے وہ شفاعت میں مجھے مرضی آ جیترن جی سفارش کیا یو ایڑو تا عام حکم آ جو ماں محبوب جے کے چاہی دستان جی سفارش فرمائیں دس اور مجھا پیارا دوست صحابی تو چوے یا رسول اللہ وہ مکھے بدھایو اما کیتری شفاعت کندو خدا جو قسم آمو اج حدیث پڑھی مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا اگ میں مجھے پڑھل ہوئی پر اب اتفاق سا مطالعہ کم کتاب مجھے نظر میں اچھی وئی دل میں چام تلار کارے والے کے بدھایا تھو اور مجھا پیارا دوست وا ساگی تبرانی اوسط وارو تو چوے عرض تو صحابی یا رسول اللہ ہنے تما بی شے کھیا یعنی شفاعت کھئی تھو کیتری کندو پان فرمائن تھا کیتری بدھایا چاہو پان فرمائن تھا جترا روئی زمین تے وڑ ہن روئی زمین تے پتھر ہن روئی زمین تے واری جا دانا ہن روئی زمین تے گاہ ہن روئی زمین تے پتھری ہن روئی زمین تے پانی جا قطرہ ہن روئی زمین تے حجر مدر شجر ہن جیتری اللہ جی مخلوق ما محمد اتری شفاعت کندس قربان آقا تجھے ذات تا
واہ مجھا محبوب تجھے نالے تا قربان وجا واہ مجھا مٹھڑا حبیب سب چو صلی اللہ علیہ وسلم اڑے ندھڑ کو کونا ندھڑ کو نہیں دھن وارو آ دھنی تو جو آ خام خام تانے بھاگن جے پچھا لگی ندھڑ کو تھو ہو جی خدا جے ذات جو قسم آ مجھے حبیب کریم جی ذات بابرکات امت جا بیڑا پار کرے چھجا حبیب کریم جے امت جا ولی بھی سفارش کندا غوث بھی سفارش کندا عالم حافظ قاری بھی شفاعت سفارش کندا اڑے ان جو تے خدا تعالی وڈو مقام کیو پر بیت اللہ جے کنڈ میں جے کو پتھر لگو پیو حجر اسود مجھو محبوب فرمایا تو قیامت جو ڈیاڑو تھیندو ان پتھر کے رب کریم کن بھی ڈیندو زبان بھی ڈیندو تا چھو بھی ڈیندو اللہ پاک جے درگاہ میں حجر اسود شفاعت کندو رب کریم کے عرض کندو یا الہ العالمین اے فلانو ما سنانا ستو عمرے تے آیو ہو مکھے چمی ڈنی ہئی حج تے آیو ہو مکھے چمی ڈنی ہئی یا مکھے ہتھ لگایو ہوئی یا پرے کرے اشارو کرے پانجے ہتھن کے چمی ڈنی ہئی استلام کیو ہئی اللہ جو حبیب فرمائے تو وہ حجر اسود قیامت تائیں پانجے چمی دی دڑ کے سناندو اے ہنن جی شفاعت کندو رب ہن جی شفاعت قبول کرے جنت دے روانو فرمائی ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات بابر کا جو شان متھے یا حجر اسود جو سیدنا فاروق اعظم کا پچھ حضرت عمر سائیں کا پچھ فاروق اعظم حج تے آیو آ کعبے جو طواف تو طواف کرے جمل حجر اسود جے سامو آیو آ پر فرماتا یا حجر انت الحجر انت لا تضر ولا تنفع او حجر اسود تو پتھر ما سمجھا جو نہ کو تو میں نفع نہ کو تو میں نقصان کدے بھی ما عمر تو کے چمی کو نہ جہا پر ماں ڈٹھو ہو جو مجھے مٹھڑے محبوب تو کے چمیوں پہ ڈنیوں حبیب کے ڈٹھو مجھے مصطفیٰ تو کے چمی ڈنیا ماں عمر تو کے محبوب جے چمی جے کرے چمیوں تو جائے پیو کائنات چمی دیا غاص چمنداہن ولی چمنداہن قطب عبدال چمنداہن رسول اللہ جو چمی جے کرے اب آقا جے چمی جے کرے محبوبن کریمن جے چمی جے کرے ارے محبوب جے چمی جے کرے پتھر کے شرف ملوا پتھر قیامت میں شفاعت کندو رسول اللہ کو نہ کندو یقیناً فرمائیدا چو یقیناً کندا اساں جو مرشد کریم حضرت پیر سئی روزے وارو سب چو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد راشد رحمت اللہ علیہ واہ واہ فقیر محمود کڑے وارے چوا ویو سج ونن تا راسوں ڈئی رنگ جیسا مجھو سنگ سو کوئی ہار لکے چویو حضرت روزے وارے جو فیض خدا جو قسم آئی ہیں یہ سامنی جی مند میں دریا چاڑھ کندو آ وہ جو دریا چڑھندو آ ت نہ ڈسندو آ کل رکھے نہ ڈسندو آ ون رکھے نہ ڈسندو آ حج رکھے نہ شج رکھے یہ جہان کے رنگی دو وی دعا پانی سا پلٹائی دو وی دعا حضرت روزے وارے جو فیض میں تھرن برن میں پجا دو سکاہے پیو جاتھوں ویو تا تھو ولی بنائی دو حضرت روزے وارن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے جے دہاڑے خطبو پہ پڑھو تقریر پہ فرمایوں مسجد میں تو تقریر جے دوران پان مسجد میں بھی پان فرمایوں تو کامل مرشد جو کم آ کا جو کم آ کامل مرشد جو کم آ تو مرید کتھے بھی ہوجے مرے تو مرن والے ٹائم تے مرشد مرید وٹ پہنچے جو کا جو کم آ سائیں ڈاڑے جو کا جو کم آ کامل مرشد جو کم آ رے کاملن جی کمی کان ہے کاملن جی کمی آہے نہ اللہ جا ولی اج بھی آئے یہ قیامت تے جہان ہلندو رہا خدا جے ذات بابرکات جے کاملن ڈیکن بانن دی صحبت کر اللہ جے بانن وٹ ون پی سے فرمایا کامل مرشد جو کم مرید مرد وا ت مرن جے ٹائم تے کامل مرشد ایندو ا ان کے ایمان سا ہن دنیا ما لاڈانو کرائیندو ا مسجد شریف بھری پئی جے تہاں جو مجموع ہزارن جو مجموعہ یہ ہزارے فقیر بیٹھا مسجد جی کنڈ میں چھیڑے میں رن کچھ جو کچھ رن تمام پریا ان رن کچھ جو ہکڑو تھر جو فقیر آ بھت کے ٹیک ڈے ویٹھو آ پوڑھو آ ہن جے کن تے آواز پیو ت حضرت پیر سائیں فرمائن تھا ت کامل مرشد مرید جے مرن مل پہنچندو آ ہن دل میں خیال کیو ت پیر سائیں سردار جا مرید رحیم یار خان میں جودھپور میں جیسر میر میں لاڑکانے میں پار میں اندر باہر ساری سندھ ہند بھریو پیو آ ہزارے روزانو مرید سائیں جا مردا ہوندا کاتے کاتے ویندو مارن کچھ میں رہا تو ماں وٹ ایندو لائے کون یہ دل میں خیال کئی یہ چھا میں خیال کئی دل میں خیال کئی حضرت روزے وارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے بیٹھو آ او تو حق لتھا کن پیا او فقیر کنڈ میں وہن وارا بھت کے ٹیک جن وارا تو چوی تمارن کچھ جو آیا
कच्छ मुंहिंजी ही आ मुंहिंजी बाह अञा अॻिते आ छा फरमायो कच्छ मुंहिंजी ही आ मुंहिंजी बाह अॻिते आ मर्द ख़बर पवे अचाए थो या नथो अचाए मरी ॾेखार मरदे त मथो ईंदो सां कामिल मुर्शिद जो कमा त मरे त मथां अचे पीरनि जे पीर फरमाइनि त यदी अलल मुरीद कसमाए अलल अर्द गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था त मुंहिंजो मुरीदनि जे मथां हथ ईअं आ जीअं आसमान ज़मीन जे मथां हुजे ज़रा सम्झो कोन सम्झायो यदी अलल मुरीद कसमाए अलल अर्द गौसे पाक फरमाइनि था मुंहिंजो हथ मुरीदनि जे मथां ईअं आ जीअं आसमान ज़मीन जे मथां हुजे हाणे मां तव्हां खां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां थो त लाड़काणे वारी ज़मीन आसमान जे हेठों आ या आसमान खां निकितल आ रूस वारी ज़मीन जापान वारी मके मदीने वारी सांगड़ ज़िले वारी जिथे बि ज़मीन आहे उहा आसमान जे आहे न सही माना हाणे तशबीह खे सम्झनि पाण फरमाए था यदी अलल मुरीद मुंहिंजे मुरीद जे मथां मुंहिंजो हथ बि ईअं आहे जीअं आसमान ज़मीन जे मथां हुजे ऐं ज़मीन हेठां हुजे मतिलबु छा आहे त किथे बि मुंहिंजो मुरीद आहे मुंहिंजे हथ जे हेठां किथे बि मुंहिंजो मुरीद आहे मुंहिंजे हथ जे हेठो आहे लौ कुशफत औरतुहू बिल मग़रिब व अना बिल मशरिक़ लसतरतुहा अगर हुन जी उघड़ खुली थी पवे मुंहिंजो मुरीद सिज लहण वारी जाइ ते आ मां अब्दुल कादिर जीलानी सिज उभरण वारी जाइ ते आहियां सॾण कम मुरीद जो आहे ढकण कम मां अब्दुल कादिर जीलानी जो आहे मुरीद सॾे त मां पहुचंदो आहियां अड़े हे त अल्लाह जे महबूब जे गुलामनि जा गुलाम आहिनि जे गुलामनि जे गुलामनि खे या ताक़त आहे त आका जो शान केॾो आहे हैफ़ त तुंहिंजे हाल ते महबूब ज़मानतूं तूं वेठो खणे त छॾाईंदोसांइ ईमान वारीअ जे दाणे जे हेतिरो त छॾाईंदोसांइ सिदक सचाई सां कलमो भरियो हूंदई त बि छॾाईंदोसांइ अगरि नफ़ल पढ़ियो हूंदई त बि छॾाईंदोसांइ अगरि मुहबत सां दुरूद पढ़ियो हूंदई त बि छॾाईंदोसांइ अगरि मुंहिंजे बचे खे सुञातो हूंदई त बि छॾाईंदोसांइ अगरि मुंहिंजे दीन जी इज़त कई हूंदई त बि छॾाईंदोसांइ कंहिं आलिम दीन जे कचहरी में वियो हूंदे त बि छॾाईंदोसांइ अरे साईं वेठो ज़मानतूं खणे हे भागो मुल्क भिलो कयो वेठो आहे कोन शफ़ाअत कंदो कोन कंदो अबाने भागा चइबा या न चइबा महबूब ज़मानतूं वेठो खणे हबीब ऐलान वेठो फरमाए महबूब ज़रे जी वेठो ज़मानत ॿुधाए ख़ुदा जो कसम मां इन मौज़ूअ ते ॻाल्हायां त हज़ारे महबूब जा फरमान आहिनि मुंहिंजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे कंहिं नेक सालिह बाने खे सालिह सम्झी पाणी जो गिलास पीआरियो उहो जन्नती महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो केर बि हुजे के अल्लाह जे बाने खे अल्लाह जो नेक बानो सम्झी विखूं हले मां अल्लाह जे बाने जी मुलाक़ात कया कदम बहले मरी पवे जन्नती मशहूर हदीस आहे बुखारी शरीफ जी 99 क़त्ल कई घणा क़त्ल कई सही ॾाढे ॻाल्हि आहे बुखारी शरीफ खोल 99 क़त्ल कई पढ़ो अची थियो दिल में सोचे ॾाढो ॾोही आहियां पर 99 क़त्ल मन कतल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम कुरान तो चवे जेको कंहिं मुस्लमान खे मारे विझे उन जी सज़ा जहन्नम आहे मां हिकिड़ो त कोन मारियो 99 मारिया अथमि कंहिं आलिम वटि वञा वञी पुछांसि त को मुंहिंजो चाड़ो थींदो मौलवी ॿुधी हिकिड़ो सिधो दोदाई रोड ते अवां सम्झो था न साईं पहुतो वञी पुछा कई साईं ॾे ख़बर 99 क़त्ल कया अथमि भला मुंहिंजो को चाड़ो थींदो बिगड़ियो वेठो जॾहिं भूंडड़ बिगड़ी वेठी हूंदी आहे 99 क़त्ल करे भॻो आहे वरी नगर भेड़ा खबीस 99 माण्हू मारे हलियो आहे तोखे अलाह तो माफ़ करे हुन चयो कोन बख़्शींदो न 99 कोन बख़्शींदो त 100 बि कोन बख़्शींदो तोखे त पूरो कयां ॾिठो वञे 100 जो खणी ठका जो खणी करे मुंडी लायो अथई 100 थियो पूरो कुहाड़ीअ खे रत लॻी पई आहे ताज़ी टिमे पई अखियूं ॻाढ़ियूं मुड़स जूं नाले वारो ॿाहिरि निकितो हिकिड़ो को फ़क़ीर गॾिजी वियुसि केरु गॾियो साईं फ़क़ीरनि जे मञण वारो काॾे वेहे चे मौली साहब ॾे वियो साजे लाइ 99 क़त्ल कया हम मां पुछांसि को मसइलो को चाढ़ो थींदो या न मूंखे त अहिड़ो दड़को ॾिनई जो मां मुला खे बि पूरो कयूं 100 जो अंग पूरो कयूं थो वञा अल्लाह जे बाने चयो इन्हनि मुलनि मां चाढ़ो कोन थींदी
پھریا پسی پھین کھرن کھیر نہ چکھیو دنیا کارن دین ونجا اے ولہات یا یہ ایڈی ملا تھی یہ فنڈائی ملا تھی یہ ایڈ تے ہلدان پھنڈن تے ہلدان ڈالرن تے ہلدان ریالن تے ہلدان جاپانی پیسن تے ہلدان روسی ڈوکر تے ہلدان پراوا پیسہ وٹھی گزارو کندان انن مجا کچھ کون تھیندی کہ اللہ وارے وٹ ونجو اللہ وارے جے دربار دے ویندے تنجا بیڑائی پار تھی ویندی کہ دس ڈے کاڈے وجا ہن پاسے ہکڑو اللہ جو نیک بانو رہی تو ان خدا جے نیک بانے ڈے ون ان کھا ونی مسئلو پچھو جو کم تھی ویندو روانو تھیو آ بٹے قدم ہلیو آ اللہ پاک جو امر اچیو ملائکن کے ساہو کڈھوس ملائک پہنچی تھا ونن روح قبض تھی تو ونے ملائکن روح کے کھیو ملائکن میں ہکڑا رحمت جا ملائک بیا عذاب جا ملائک پان میں تکرار تھی پیو رحمت جا ملائک چون پیا ت اللہ جے بانے ڈے پیو خدا جے رحمت پچھن پیو ت جے کر روح جنت ڈے ویندو عذاب وارن چو ت نہ ہی قاتلا سو خون کیا تھئی تا جے کرے جہنمی آ اللہ پاک جی دربار میں فیصلو کھنی آ اللہ پاک فرمایا وڑھو نہ جاتے 100 پورا قتل کیا تھئی اتاں وری اللہ جے بانے ڈے روانو تھو آ ان اللہ جے بانے ای جہ جاتے ملا ماريو تھئی ان وچ جے مفاصلے کے ماپیو جے کرے اللہ جے بانے ڈے گھڻو پنڌ کرے ويو آ ت مجھے رحمت کے ويجھو آ جنت ڈے موڪليوس پر جے اللہ جے بانے کھا پرے آ قتل واری جائے کے ويجھو آ ت پو مجھے رحمت کھا پرے آ جہنم ڈے موکلیوس ملائک لہی آیا زمین کے ماپن شروع کیوں حقیقت میں ہن پند تھوڑو کیو ہو اللہ جے ولی وارو رستو اñا گھڻو پیو ہو ملائکن ماپن شروع کیو اللہ زمین کے حکم کیو ہن پاسے وڈی تھی ون ولی وارے پاسے تھوڑی تھی ون تو ما بخشاس مجھے دل مرب سوچے مجھو ارادو آ مجھے منشا ہے تو مجھے بانے ڈے روانو تھو آ وہ بھلی ہی نہ تھوڑا قدم کھیا ہن پر مجھے بانے ڈے آیو آ ما معاف تو کیا ملائکن ماپن دیر کئی کانا کا جلدی ماپ جی وئی اللہ جو امر بچو حدیث پاک میں دا ہکڑی گراٹ ودی پیو گھنی ودی پیو صحیح مانا ادھو ادھ پند کا ہکڑی گراٹ ودی اللہ جے بانے ویجو دی پیو ملائکن کو مولا ہکڑی گراٹ ودی تو جے بانے ڈے ویجو تو رب تو ونا گراٹ ودی آ پر جے وار جے تو بھی سورے ہاتھ بھی معاف کرے شجا صاحب معافی آ نہ جا 100 قتل مجھے بنن کے مارو ہی مار رب بخشن وارو آیا ماں پاجن پیارن جی لج رکھدو آ معافی تو سجوس جنت موکلو اس جنت دے ارے اللہ جی رحمت دی کو شادیا جو خدا جے بانن دے پند کر تو خدا جی ذات معاف کرے محبوب شافی ہے یا نہ ہے ملا تاثر اڑائی وٹھان خدا پاک صلی تواں کے اساں کے محبوب جی شفاعت نصیب فرمائے حبیب جی محبت نصیب فرمائے اللہ پاک کے دربار میں دعا کرو خدا تہاں جی اساں جی سبن جی حاضری قبول فرمائے